ngale ngoba omkhulu bakho uma intombi ungasaphelele hamba nayo intethelelo nkosi ihleli ngale egcineni hamba kuyo hamba ohlala ngale ngaphesheya nayo yayingathanda ukuphuma entombini kodwa yaphuthishwa isimo noma usufikile ngale baba intethelelo wasuyikhipha imbuzi wageza ithempeli wakwenza konke waphelelisa wathetha icala lakho kini wakezwa wamuhle hlala phela ulinde nikhona intethelelo yakithi hlala ulinde muzu kusabathe ufika insizwa hayi mshubela uthe kuzinsizwa zala kwaMpukunyoni ayahlala sigeza sibebathe uza amadoda ethu akusika umuntu wesifazane ukuyidingela indoda kodwa kwamadoda ukufuna unkosikazi ngoba uzofika umthole lapha nje emdlalweni udlala umthole umntwana uphinde uthole wesibili usayintethelelo yini umthole wesibili azumthole umntwana oqala wathuza intethelelo ngithi phinde umthole wesibili lo wesibili sumtholile ubizwa ngani usayintethelelo asasindelelo usudelela lomusa uphiwe ngoba usuphiwe igama elisha emhlabeni lezi intombi eyibizwa ngentethelelo beyinganandawo emakhaya ibithi mayizala ikhaya izixoshwe iphume ihambe kodwa ushambe wenza ufefe nokuthi nina intombi nibizwe ngegama lenu ekuthiwa izintombazane zentethelelo kodwa noma usuyintethelela awuqomo uyehlula dadewethu awuqomo uyehlula lezi imali engabe nayikhipha nishintsha ngamabhayi lapha emhlanganweni hamba nothetha amacala lezi imali nishintsha amabhayi awubelieve kuhle kuba muhle uyintombi entethelelo kuhle kakhulu lokho kodwa izona iyona leyo mali ithatheni nithatha amaqalenu wena ubo ngeke uthole ngisho komama ufuna ningane zethu senzeni kuye nje xa kweyini omunye sayibona usemdala Nkosi yami seqhathi imthambo ngisho izandla usaqoma kodwa uqomela inkongo umsukhulu ihlala phansi kodwa usafunani khulisa ingane zakho khulisa abazukulu usaqoma uqomani hlala phansi uzothi mshumane nje aliguqi ibandla kuyobaqhuma amathambo umzimba wakho kodwa umsaqobo uqomani mawuthiwa sukuma lapha uphela u3 minutes kodwa usafuna uqomani awuthandazeli ngani inkosi ngisize shebe noma ufika ikhehla ke lingithathe nje ngifaka u14 ukuze ngigezeke sikhuluma ngani bodadeni ngoba siyamthanda shebe usesha ngani noma kathathu noma ka4 yini ethi inhlanhla uthi thatha le ntethelelo enhlanhla unayifuni ithuli yazi intethelelo ngothutha yini thatha intethelelo thatha ngathuthu usho uba besho njalo unyazi bavele begweve komama makusho njalo bacasuka bahlile anyanyele kuthiwa kuthatha intethelelo sukwasho nje mama wakamlekelela ushembe olele unyazi wezulu lamazelo washo uthi myeni wami ubuya intethelelo ongasuyithatha sukamlekelela ushembe maye yabona usukamlekelela ushembe wathi myeni wami awuhambe othatha oyedwa lapha ukuphungule ngale nawe intethelelo bakuya ngoba yakwazi unamadoda akhe inqwaba ngavuma uthini nje umyeni wakho ubothi uzodlala isigebengu ngoba sesifike sidla imali yonke umyeni wakho azili ukuzokwakho sicabanga ukuthi kusadlala kusasemdlalweni ngithi mina mama usukamlekelela ushembe wathi myeni wami hamba othatha makuphuma la biza umyeni wakho awuthi amen awukho usho oyedwa amen sholo phansi kakhulu lekelela ushembe
uthi thatha nje yodwa ushabe thatha ngaki nga2 ithi thatheleni ubani yena ngiyasithembini mina ngangena kana sithembini mina wena uyintathelelo ufuna isithembu wena uyintathelelo uthi ufuna indoda yakho wedwa uzobuyithatha apha yakho wedwa eyakho wedwa mfowethu zuyiwedwa wena uyintathelelo awusukudlala ngathi wena ngathi ushabe ukuvulela kusamela wena ufuni uthi ufuna indoda yakho wedwa anwahluleka wena unaye ubaba ngane yedwa wamala waboqoma umunye babo ingane zabanye abantu anoyeko uwe amshumaniyeke lenkonzo washaya ufonta mbaba wangaba wathi hayi noma sethiwa tata amongena ngesithembini hayi mina ngeke nje ngane esithembini mama beyisa ushawa experience abadelelo mama lakhana emzini uzuhlala emzini yabantu ntombi entethelelo hayi umubi mawunjalo entethelelo yakithi hambe yohlala emzini umuntu ungashinga lotsholiwe ungazucela ngoba intombi phela ibicelo noma sekulotsholiwe kuthiwa hayi ngicela isikole kwalozana Nkosi yami ezokhanyisa la ekhaya nakhona bengahlali ngathi ushadile aze shaya imithetho la ekhaya entathathi ifika nje izolo umfana sesishaya umthetho la kuzongena ke lezi ngane zabashana bakho yathi wena wehluleka uwedwa yini unqaba ungena esithembini yipi le ndoda ehleze elinde wena eyathi mina njengoba ngiyinsizwa ka23 ngihamba u23 ngizohlala ngilinde ngilinde intethelelo yami yipi lo nsizwa ubani onephupho elinjani khona insizwa kini nani bakhosazana noma ushabe senta isithathe la ntethelelo nithatha wadengana hayi indoda yami mothi indoda yakho usuyibulele hayi mina yami indoda nje ngeke igano kabili ngingakamane ngife vele uzoshona uyibulale wena othanda ukufa sihamba ke eNazaretha sibheke emzini omkhulu kaNkulunkulu sengathi singalungisa ngisho inhliziyo zethu siphume ezonweni insizwe zakithi njengoba semzini kaNkulunkulu leli ibhriko lemnyama lokukhuzwa ngalo ungafuni ukuzwa kuyeza ukufa nje ukukhuzwa twahlukana nezikoshi unenkani usifake ngisho isikosho usuphuzwa kokugcina awuyekela ibhlue faka limnyama mfowethu washo ushembe hayi linana amabhlue afana onke nje buke nje umfundisi befaka librown namhlanje nithini kimi nini faka phela iblazer kenhle ngaba iorange kodwa ibhlue benjani alemnyama akwazi ukugqoka kube ngathi wena mawuze eSabatheni kube ngathi uyogroove kodwa ivume eSabatheni vela ngathi uyogroove abe isikhutha ngathi isakala mazambane kodwa uyokhonza uNkulunkulu uyahlathelwa eNazaretha umusa lo weBlonyam wathi ushabe yonke insizwe khona ayihambi ipince ifaka ibheshu yes ayifumi insizwe ayithule amen ngoba ayifuni sijahe ebuhleni lapha ebuhleni zogijima makho amadokodo ubusuku bonke insizwe uzokhumukhumukhulu amajubane insizwe ziyahutshu uyaphi July mawazi uthi uyabona athi sizosibelana ithi akuhluphi ukuhlala ekhaya mfowethu mongazi uthi uyokwenzani likhona eNazaretha amen mongazi uthi uyokwenzani hlala ekhaya musiyongcolisa leyamuzo engcwele abaningi baboshiwe basemajele bawungcolisa leyamuzo bafisa ukubuyela bayogeza khona insizwe besihamba nabo kakhulu abanabatsho sikithi masesenyuka nayo singapha senqwashisa nina insizwe zakithi esilinganayo ngoba desho yosipela uyaloba ushembe uthi wawukhona kukhulunywa nawe uyela umjolo uyoshela unentombi yakhe eseThekwini eyaseMaritzburg eyaseshowe eyasempangeni unemixture yakho yentombi zakho oyoyibona lapha emhlanganweni uyojola lapha emzini kaNkulunkulu enye insizwa umfundisi umjadu wayiluleka emhleni inkosi uthi ngosegilisini wathi ubaba uthi angiluleke ngithunywa yizwi inkosi uthi ithi angeluleke
Asuthi njengoba uvala umhlangano namhlanje ithi nina insizwa ningahambi noyivalela lapha emadokodweni namakhosazana kusho inkosi uthi ngithi angileluleke ithi ngoba yayisixoxa indaba eyenzeka umfundisi umtshado uthi ngoba ngolunye usuku la insizwa yona umuzi wayesebuza uShembe uthi lo muzi izowugeza ngani ngoba lo muzi wakunomhlangano zonke ingilo zamathempeli zibuthana kuwo mathujula nje onke ingilo zamathempeli zihamba ziyolinda ebuhleni bebuza uthi uzowugeza ngani lo muzi nathi akakhipha inkomo elingene zonke lezi ngilo ezibizwa ngamathempeli kodwa nathi malishona ilanga enye insizwe engangibiza ngosifari wami nathi malishona ilanga mangithi ngizoyihlole edokodweni wesifari hawu leli dokodo lenzayo hawu uyaphuma ngaphandle kwedokodo uthi isifari uyangiphazamisa hawu sifari emzini kaNkulunkulu ngagijima wona nje umshweni naye ngona emzini kaNkulunkulu wafika bamthatha bahamba naye bafike bamenza njalo bamlungisa ngithembona emveni kwenyanga ezibili entathu wangena etshwaleni namhlanje isidako ngasazi ngiyangithandaza noma ngithandaza iShembe ikhumbule leyansizwa mhlawumbe yona ingane ningazi kanti mhlawumbe isilahlwa ingilosi maNazaretha lensizwa besamana laka nabasho isikikima sehla senyuka sikhanda ibandla likaShembe lakusasa intsha labantwana inabatsho sangifonela enye intombazane yakwamthetho ithi wemfethu kunjani bhuti ithi ngiyaphila mfethu ngicela ukuhlambuluka kuwe awuyini dadewethu mfethu uyamazi uSibanibani ithi ngiyamazi uSibanibani nje akasekho emhlabeni ithi ngisho yena impela uthi mfethu ubuhamba naye ngiyazi ithi kodwa uSibanibani ithi ubuwazini ukuthi njengoba mina sengiyintethela uNtombami bathathwa uyena ngithi mina ngiyaqala ukuzwa uthi bathathwa uyena uthi kodwa into engidaba uthi sengizekaba nomntwana kodwa ingane akusiye yakhe yomunye nje nami ngayitholela yini uthi kodwa into engidabisayo namhlanje kusuku ngithengilele ithi ubaba njoba eza eJudiya ithi ngimbonile egijima ngathi uyapi Sibanibani ngimele wathi ngijaha ubaba eJudiya uthi ngamlandela mangifika eJudiya ugudla umuzo waseJudiya eyoshona ezimobeni aphinda gudla shona uthi yini ngathi wangelisanga uthi angimbonisanga ithi lentombazane wayiphenduka ibuka eceleni uyaphendula lo uthi umbone edlula isango lo wathatha umntombi bakho manje uboshelelelo kala zoneni intombi insizwe ngicabanga ukuthi niphumelele nizone ngokuthanda kwenu nidlule lapha uyobone ubulalela umsebenzi kaShembe kodwa khona icala yolithwala ongeke ulethule umuntu ngabonga siyadlala nje basikhuluma kanje noma ngabe uthi usumdala usuganiwe unomakoti namhlanje kodwa manginentombi okwayona mama wami mkhumbuzo baba buyele emuva ikhona intombi okwayona emsizweni bakho buyele emuva hamba ohlawula kuloya muzi la wona khona ngoba lelo cala lisamile maNazaretha amen icala lingapheli lelo nina makhosana manigana bese nifike lizonda lezi ingane izele zinsizwa uyizonde hayi mina ngeke nje ingane engaphandle ikona maNazaretha ulimi olukhulunywa ngomama bethu lapha mase behleli kahle ekhaya bedla imali kababa angifunde mina ingane zangaphandle ayihlalele ihleli khona ziyahlupha zizwe yeke izala ninsizwe ingane zangaphandle maNazaretha indoda izali ingane ngaphandle indoda mayizali izalela ekhaya kodwa kuba isidalwa esikhethayo ukuthi mina ngifuna ukuzalwa esibelethweni sikaSibanibani ngifuna ukuzalwa lapha sinesizathu akekho umuntu oyizalelwa mahala maNazaretha bonke abantu abazele ngoba kungenzeka lezi ingane zakoyizele azizukukholwa azizukumthanda uShembe ziyodla utshwala zize kodwa le ngane isidalwa sayifihla lapha iyofika ivusela umuzi nangelinye ilanga noma nawe usufile uyobuya yona ithi ubaba nomama Nkosi yami uShembe bakhumbula na inkomo na inkomo kodwa izonda lezingane zangaphandle uthi uyifuna uthi izingane zangaphandle indoda izalela umunye umuntu izalela yona
kodwa bese kufaka umoya lezi ngane yazizwa yayinyanya indoda yama ngaze uthi ayifuna le ntombazana uzonda ingane uzonda nomuntu ongekho ngisho kwakhona kodwa ungayithandi ingane zendoda ngisho kwenza umsebenzi ayibizwa ayifiki ngisho sekuhluswa imali awuyiniki lutho nikona eMaNazaretha sengathi kushayima ngasikhumbula eMaNazaretha akhumbule imizwa yobaba akhumbule leli bandla laMaNazaretha esilibona liqhobozeka liqhotshozwa yithi sengathi nathi besingalunga ke eMaNazaretha senze kahle phambi kaShembe kuningi okuyiziphambuko esikwenza phambi kaNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu akasibone kodwa mawuhleli insizwa ungahlali kahle nentombi uyonile ngahlali uthule mfowethu ube ngathi kumnandi ngoba ukufa kwazi uyofika ngelinye ilanga uyofa ufana nalensizwa namhlanje ngayitshela insizwa eyisondelene nakubo ngathi bafowethu ngathi udlulile manje u10 years mangaphosisi ngatshela bafowethu nina nangakubo wasibanibani anitshela abazali bakhe ukuthi usibanibani uvinjwe ngokuthi abazali bakhe akaze bephendule ngisho nokukodwa namhlanje okubi umuntu osele umama wakhe kuphela baba akasekho nabafowabo bayinakela babhizi into zabo nawe uyofa indaba yakhe ikhohlwe kodwa wena ubusejele uboshini njengoba semzini osehleni uyakuza usese uphathe kahle bafowethu nani makhosana adeshe kwasimelana asambe kahle emzini kaNkulunkulu siye ukugdaluza umendo uzowuthola ayikho thina into esifuna nje amakhosazana ikona eMaNazaretha ayikho into esifuna njengani njengamakhosazana noma sisebenza sibeka inkomo sifuna ukona sesicabanga yini inkosazana inansuku ehlaza ke ibalulekile emzini wendoda washo njalo baba mkhulu oyitshela umfundisi wangapha ngapha eMpumalanga uyise wakhe ufika kuye phambi kwenkosi langa Nkosi yamakhosi ngicela ungikhumbule ubika okunye ukubika mayisebikile wayibika isithi inkosi ilanga lamalanga uthi ukaniwe uthi baba ngikaniwe uthi wena ukaniwe Baba ngikaniwe namakhosazana amathathu mina umasibani uthi lutho mntanami wena ubaganwa hawu ngani baba ngoba ngikaniwe ngabathatha ngalethela uthi lezi intombi uthi awusho lezi intombi msukwana uganwa yizo uzafika kuwe iphelele yini uthi cha uthi ya mntanami labantu abalotshiwe kubalotshe kulamadoda abaqala kubo uthi wena usasalela ukuba uhambe uthatha inansuka ehlaza okuyiyona oyothi mayifika la eyofana nesibethelo somNazaretha ngophinde kuphele phakathi kwekhaya uthi ngishingane yakho mayigula uthathwa le nansuka ithiya phapha ingane isinde khuluma ngenansuka ehlaza hayi namhlanje lembozo limahala ufika ethempelini nansuka isuka lapha izoqhuma iyoshaya phezulu uthi yangena imendo ngena umakoti wenansuka ehlaza kanti otsotsi mawodwa lamambozi nansuka yamahala intengekho sesithule phela sibuke uyithi sihlambulo eceleni ithambona umkami nje wembethana sohlaza ithi ayikho inkothi ngibekezele sengathula ngoba ngikaniwe ayikho into engizoyenza ngisazophinde ngiganwe futhi hlungosazana ukugana ngenansuku ehlaza engamanga uthi wena uyiqhawe laThixo wayikhethela uhlala ngentombi kanti lensana nansuku yakho inansuku yentombi ingcoliswa amathe omfana nje ingcoli iphele isuku ngasekho ikona eMaNazaretha nansuku nje ehlaza intombi la ikhamba ibanjwe imi nomfana ikona eMaNazaretha ibanjwe imi nomfana isuku singcolisile intombi yakhishwa intombini iyohlolwa ilaba fanele bayihlole isapheleleni ikhipha umnikelo 750 ihlambuluke beku 750 angani mase kumalilo umnikelo ihlambulele ubuyele intombini ngoba ingcolisa yini intombi ibuyele ingene intombi namhlanje okhipha zibambana abafana waya ukuyala kwethu ithi ukuyala kwethu Itakuyanga ngokukhohlisa nangamanyala nangobuqili kepha lokhu sivunyelwa uThixo kodwa lokhu thina sivunyelwa uThixo ukuba sithenjiswe ivangeli njalo
siyakushumayela. njalo siyashumayela Singenzi kube kuhle ba. asenzeli ke noma ngesithande noma ngejabule siphume lapha ncasukile sezwathukuthela futhi umthethukuthele ihlathi sezingaka wena wazi ukuthi kodwa ayifaka emlonyeni kanti ufaka isinemfe emlonyeni amazinsa zabrand ngathi awembuzi Senza kube kuhle kuthini. kodwa senza kube kuhle kushembe Olinga inhliziyo zethu. yena kwazi ukulinga inhliziyo zethu Bazange ezilokutoboza nakanye. asizile nezi lokutoboza nakanye Nani niyazi. ithi nani niyazi Bazange nayicebo lokufika. italikho necebo lokufisa sinalo Thixo ungifaka. uThixo akukho nokodwa sikufisa maNazaretha njengoba sila sincenga indlela eyezulwini akukho esesiphuma lapha siphuma sesifumbele emaphaketheni noma sesingqondo akukho kodwa sincengisana indlela yasezulwini uthi maNazaretha zintombi zakithi bomama bethu intombi zakithi zentethelelo uma sikhuluma nani hayi ngoba sinizonda kodwa siyanithanda siyafisa ukubona nigana siyafisa ukubona ihlazo enembethe ngoba aniqhubeka nihleli nezingunguluza ushembe wakhuluma igama elikhulu eJerusalem eBethlehem wathi wathi ushembe unomona nento yakhe ayibumbele yona nani khona maNazaretha wathi unomona ushembe ngento kanjani ayibumbele yona wakhuluma ngabantu ingane zayigcana ephakameni sama maNazaretha kodwa seyishintshile sahamba zawugana abantu abangasiye maNazaretha uthi beyibuyile lamantombazane ekhala ngosizi oluwehlelayo emakhaya athi umuza wakheki usizi uthi azocela ushembe wathethelele safika izulu lesisizukulwane yekani ke ukuhlunga ukuthi uyabuka naye inkosazana yentethelelo ifaka inhloko nkosi yami ade beyikhehla uthi uyabuka ngapha eceleni uthi embuka umkhonyana ke uthwele nje isibindi sigcwele ikhanda owakuliphika ithempeli lo umfundisi noma umvangeli mayihlanganisa umvangeli mayihlanganisa labantu uyathi uhlanganisa ingilosi zakuphi ngoba kuhlanganisa ingilosi zamathempeli phezulu kwalomuntu yini ehlanganisa uze kuyobona kwimvunulo sibelele imvunulo indoda yami ifuna ibe yinhle ngalelo yasuku nayo ifite sithotobeleke lapha ingunguluza imile lapha emgidini yofuthi ithuluzi kaShembe futhweni ingunguluza imkhuba egcwele asibebeza umshweni asabele insizwa uyaphuma umshado esekhipha intombi kaShembe iyodayiswa idayisela ingunguluza Ngakho sengisi. uphenduka isitha ke bathi abazala singayeka inkomo ungafa Ngakho sengisitha kini. ngakho sengiyisitha kini Ngoba ngitshela iqiniso na. ngoba utshela iqiniso abalifuna abantu iqiniso maNazaretha yathi inkosi intombi entethele intombi yalapha phambili ugana ngomthetho lapha phambili kukodwa ukuthi intombi icele phi ebhentshini ugana ngaloko ngomthetho uma usugana wesibili sekuyizaba zokuthi ugcina uganile kodwa ushembe wayiqonda ukuthi intombi ekhaya iyohlala ilinde kufika isonto licele lilobona igane ngokomthetho wesonto kodwa namhlanje ufica intombi zentethelelo iyohlaliswa nengunguluza lapha sikhona nathi size siyodla ukudla kwakhona sidla ukudla kwasesogwini ngoba laba washo njalo wathi indoda kaMthathu ihlele ejele namhlanje yadla imvuna mlo isaboshiwe Ngoba singaniki izintombi zethu abantu bezwe. singaniki intombi zethu abantu bezwe Singathathela abafana bethu izintombi zabo. akwenziwa lokho Noma abantu bezwe belethe impahla lokudla ngeSabatha. noma bengalethana emzini yobabamkhulu Bafuna ukuthengisa ngakho. Yebo baba. Kuba singakuthengi ngeSabatha. ukuba singakuthengi ke ngeSabatha ufika indoda ibe lapha esangweni abakhongi bethi sikhulekile ngokulamba nangokuphula umthetho kaShembe sithi gijimani bantwana niyobuka uthobani abakhuluma ukukhuluma nje ufika umfana usegibele esangweni inhlanhluthi nehluthi gibele ingungulusi imphezulu ehlahleni hayi ngithuleni wazani ngithule enye besangweni lapha ngivula amasango mina ungenisa ingungulusi egcekeni leNazaretha lena libuso umthetho kaShembe la ikhaya kuthiwa intombi uma mzali ihlubuka iphuma lapha iyogana umuntu ongakholwa uthi ubobiza umndeni uqoqe ewesiyotshela umndeni
unoyibanibani namhlanje ungihlubukile uye ukukholwa ugijima uyogana naya insizwe engakholwa ngithike mina namhlanje ngalembuzi ngiyamsula emndenini musoni kwentatha nase ngihlala phansi maNazaretha yokugcina le ndaba ithi ngiyamsula emndenini khuluma nani makhosazana kithi mana bona abafana abathwele abanemali bese lishiyela lisonto nigijimele lezi imali omunye kulelizwe ubalekile wathi ukhathele empedeni hleze ehlangana nenyoka thwele igenge insizwe ithwele kakhulu nezimoto ezingaka akumali ukufa Nkosazana iheke ithama ngayeka le mali bathwele abantu la ngaphandle maNazaretha Nkosazana yayeka insizwa la isizwe ilobola basebetshela abantu athawu i-security lelobola yayiyeka namhlanje imithi kodwa lethi wayeka isizogana omunye namhlanje inkanakana izinto ezikhona bayikhaya maNazaretha uthi kushebe niyothatha imbuzi ebese uyayisula emsamo uthi usibani ungihlubukile uthi uyofuna kumuntu ezihlobeni zakho ongakholwa likhona maNazaretha uthi maye ngeke ehlobeni niyofuna osibongo ofanana ufika uthi nangu usibani ngiyakhuleka ngizonipha yena mfakele sibongo la ekhaya nimfake la uhlwini lomndeni use umntwana wenu abakhongo ofika lapho ngisho umshado uyophumela lapho uthi nina niyokudla ngisho isente la khona mina ngabona umlungu ezolobola umuzi weNazaretha wafika walobola yadla indoda yaseNazaretha funa wazi uthi moyidla leyo mvula mlomo noma moyimuwela lezonkomo yazi ukuthi sizosiqeda isibasa sakho siphele nya odade wethu intombi zetethelele phumane ingomu lezi enza ukube la ukho cishe ingomu lezi nazi insizwa ifuna ukunithatha nabo baba bafuna ukunithatha musana ukubaleka nangu babuthi uzomuthi amen vuma kamnana amen Bawayedwa shawa amen ayiduze kwami Mawukhona mama mbhekele njalo baba yabona uyafuna njalo Alazele Nkosi yami baba uthi wenze njani ngayo Hayi maNazaretha bekukhuluma ingane Bekhuluma nje ingane Siyathi ushemba ngasikhumbuli Ukhuluma abantwana bakaShembe Abantwana bakaShembe bekhuluma besingakhulumiswa ngobungane Akukho okurong maNazaretha engishiye ngoba namhlanje angibeke kabukhona cha maNazaretha nginenkolelo ukuthi lamazwi ngicela ukushembe maNazaretha amen makubuhlungu kuwe sorry mfowethu hamba olungisa indlela yakho uthi wonelana la ushemba kusize akugezele lawo mabibi ubuye endleni kaShembe uhambe wenze lokushemba akushoyo lokho otshelwa khona ku14 ayeke namhlanje basenotsotsi abaningi nabakhokhela basakwazi ukushaya umthetho ku14 uthi umkhokhele ku14 ebaqhupheka kanti ngifuna batshela namhlanje amakhosikazi avele qhamuke ephethe iobasket athi mama umkhokheli wethu no basket bamvala umlomo bakuyisa sogweni umkhokheli Futhi 14 ikhanyiswa amakhandlela abomvu na yelo asuka lapha azoshaya ikhonini Phibhede kamkhokheli uvala umlomo njalo Njalo umkhokheli uyazala uzalisa abatha u14 Njalo izipho nawe ndeni uzokodwa kahle laba emakhosazana ethu mothi ukhuluma naye uvela bengenyawo ubuke emehlweni uthawu lo muntu somubu 14 Ngegroove lo 14 kumnandi Ngitshela yezwana Lama Xhosa mathatha amakhani wayiselapha 14 Ngisho njalo awethu amakhosikazi Angisho mama bethu abasebekukele Nkosi yami bengayithatha zonke lezi zinto Ngoba nala amakhosikazi ethu kusasa ubone sefuna ukugcosha efuna uba umkhokheli ethempelini usefuna uba nobhala baze baxabane nenye ikhruba banga nje ibhuku u14 Baba nje ibhuku lodwa hayi mina engizoba umkhokheli ngoba kholelwa ukuthi ophethe ibhuku Nkosi yami uyena ezoba umkhokheli Mfutha segaxa ikhafana zimnyama esifuba sakhe othi uyalinganisa Nendoda yakhe ngaphi yamphupha imphuphile nje mina umama Nkosi yami wena mama ngiyakubona isiphika sakufanele baze basithunge basibeke ekhaya
banga ibhuku lokubhala ku14. Hayi bese ngithi ngiyama manazana sengiyama vele. Singathi kuShemba ngasikhumbula. Khumbule nalamakhosazana kithi. Shemba anikhumbule amakhosazana. Eligcine niphathe kahle. Siyafisa ukugana kabili kathathu uma isibamandla sizazogana. Sivisa imizwa. Nani intombi zentathelele